Igama lami nginguphathisani wakoDube, siqhubeka ngogwalo lwethu uMama Liqhawekazi, isahluko sesishiyagalombili, isahluko 8. Alright. Isahluko 8. Hello, nguNaka Sibongiseni ephendula umakhalekhukhwini. Usehlezi kuhle phezu kwesofa wazigoqa. Yebo Nozithelo, unjani sithando senhliziyo yami? Themba, kanti waloya ngumuntu onjani? Kungani ufuna ukubhidliza umuzi wami? Ngicela ungihloniphe ngoba sengingumfazi womuntu. Cabanga nje alubana ukhona ubaba walapha ekhaya usenze nje ubezathini? Yehlisa umoya. Ngiyazi ukuthi inhliziyo isibhulana lamaphapho ngokuzwa nje izwi lami. Ungakhohlwa ukuthi yimi engakufundisa ukuthi indoda kuyini. Ungowami wena. Sazala sonke futhi ngelingavikwayo lelo. Sekuseduze ukuthi sikhulise umntanethu sisobabili. Lawo ngamandlwane owenza lapho. Awukho umuzi wakhelwa phezulu kwamanga. Agcwalelane uNaka Sibongiseni alovale ucingo. Kungani uSathane elolunya kangaka? Ngithola konke kumathuthu mina. UThemba uyahlanya. Angeke azambone uSibongiseni. Singafikisana kwabomthetho kumbe ezinyangeni sibili. USengusibongiseni mathuthu lo. Usekhuluma yedwa uNaka Sibongiseni, anxaphe kakhulu aphinde adlikize inwele zakhe ngolaka. Esazonde kanjalo uThemba aqale ukuthumela impikitsha yakhe. Impahla zonke zibonakala zibhalwe Adidas azigqokileyo. Ziyabiza kakhulu phela lezo, zigqokwa ngosozimali bodwa. Ezinye izithombe zakhe uzithumela ephakathi kwemota yohlobo lwe-BMW. Usemhlophe okwedluleleyo njalo ufanana xathu loSibongiseni. Zimthathe ingqondo uNaka Sibongiseni, zimbuyisele emuva le ngezinsuku lusavutha uthando lwabo loThemba. Anxaphe qede esule yonke impikitsha abe esemvimba ukuthi bangaphindi baxhumane. Afike umathuthu egqize umthabo. Usehambile uMasibanda sithandwa sami. Sekukuhle khathesi, angathi bangafa lamavendlasebe akhe lamavezandlebe akhe wonke. Lami ngifisa bachawe imota bafe kanye kanye kumbe badliwe zimpisi kube kanye. Bahleke kakhulu bobabili, baqale ukuqabulana kuze kulamule ukukhala kocingo lukaNaka Sibongiseni. Kuyinombolo yaseNingizimu Afrika. Lumchaye lumeqe uvalo phela usebonile ukuthi nguThemba lo. Akhethe ukuluziba kumangalise kakhulu lokho kumathuthu abuze athi, hawu, kungani ungabambi ucingo lwakho? Ngubani vele okuchayelayo? Usulezikwelede engingazaziyo yini mama? Umuntu lo kudala engihlupha sithandwa. Akukhulumayo angikuzwa futhi ngimtshelile ukuthi umuntu amdingayo angimazi. Uthi ufuna uThabethe Chuma, kangimazi mina. Kugagasa uNaka Sibongiseni. Evele engubani yena? Kungani edinga loyo muntu okungapheliyo ecingweni lwakho? Lethe lapha ngimtshele indaba zakhe. Kangifuni umuntu osukela wena. Owenza lokho ngingambulala ngezami izandla. Usekhuluma la ngezandla umathuthu. Isikhwele sidlala ngaye ngempela. Yehlisa umoya mathuthu wami ngedwa. Nxa usonde kanje ngiyakwesaba mina. Uyahlanya lo. Ngizatshayela abako-Econet bangivalele yena angaphindi angithinte. Asihambe ekamelweni lethu baba, kukhona engifuna ukukubonisa khona. Akhulume evele semdonsa ngesandla. Balandelane bexoxa bezithokozele abantu bakamliwa. Phela umathuthu seke wamhlebela la ngemfihlo yabo lomgcini mafa esikolo eyokweba imali.
babeke usuku lokuzikhipha bake bayechawa ngumoya njengezithandani. Lihle lifike icebo elihle kuMathuthu, kumele amangalise umkakhe. Ngempela ngifikile ezulwini ngisasemhlabeni mina. Mangcube, ungenza ngizibone sengathi ngihlezi lengilosi ensimini yase-Edeni njengoba beyixoxa eBhayibhelini. Ngizwa uthando lolu lusiba mnandi nsuku zonke njalo lukhula ngaso sonke isikhathi. Yebo, ngiyake ngithande sibili kodwa lokhu sekuphambili. Kususa uMathuthu behlezi endaweni yokuziphumulela etshanini obuhle kakhulu, khonapho eceleni kumpompoza amanzi aletha umoya oqandelela kamnanjana. Bazikhiphile ukuze bayezilibazisa loNakasibongiseni kanye lomntanabo. Amsondeze eduze kwakhe uNakasibongiseni, qede amuthi manqa esihlathini abe esephendula esithi, "Mathuthu, ngakudlisa uthando, ngisaqhubeka ngikufunza lona lakhathesi. Indlu engizayakha ngizayifaka ngaphansi kwebizo lakho. Konke engilakho ngizakufaka ngaphansi kwakho loSibongiseni. Ngokutsho lawo Nozithelo Ncube, ngicela ungitshade Qathanzipho elisuthisa inhliziyo yami." Kutsho uMathuthu eseguqe ngamadolo phansi, akhiphe ibhokisana lendandatho alivule, kuphandlwe konke lababukeleyo. Nanko icazimula ngamandla nxa ilanga lihlaba. Ngeyedayimana eliyindingilizana baqale ukutshaya imikikizo lemvokloklo konke abazikhiphileyo kulindawo. Sebetshotshozela uNakasibongiseni ukuthi aphendule masinyane. Yena useqhuqha okomhlanga osemanzini ngenxa yokwethuka kanye lokumangala. Phela ubengazi ukuthi uMathuthu uhlose ukwenza kanje lamuhla. Zehle inyembezi zenjabulo kuye athi esacabanga ukuphendula kungene umlayezo ecingweni lwakhe. Awuthi jeqe abone ukuthi uvela kuThemba, afunde imizila embalwa elotshwe kanje: "Nozithelo, mama wengane, ukukhohlwa wena kungaba yisiqalekiso esikhulu. Amadlozi akithi angangihlamukela. Yazi kangilali kulezinsuku ngiphupha ukhulu engithwalele umkhonto esithi ngilande umntwana engagcinwa ngenye indoda. Ngaleso sizathu sengifake imali engaba $500 aseMelika ukuze uthengele umntanami Ethuke uNakasibongiseni engakaqedi lokufunda umlayezo, ubesekhohliwe lokuthi ungaphi. Usesethuswa nguMathuthu oqhubeka esithi, "Mazilankatha, mama wezibulo lami, wena wangenza ngaba yindoda emadodeni. Ngalindandatho yesethembiso ngicela uvume ukuthi uzangitshada sithandwa sami." Adideke uNakasibongiseni athule zwi engasazi ukuthi athini. Aqhubeke uMathuthu athi, "Ungesabi, ngisenguye uMathuthu wakho okuthanda ebuhleni lasebubini. Njalo indandatho le ngeyakho sithandwa sami. Mina lawe sizalibopha ifindo likaSofaSilahlane lakanjani." Adonse umoya kakhulu uNakasibongiseni, qede athi, "Yebo, Mr. S. Mathuthu, ngiyavuma, ngizakushada." Ajuluke lasemakhaleni uMathuthu, asukume achaye ingquzu kakhulu, abuye ayifake indandatho kaNakasibongiseni. Abantu balizile kakhulu kulakuqala, abanye bamxhawule besithi uyindoda elothando oluqotho osoluyivela kanci okweso entwala. uNakasibongiseni abobotheke okokulahlisa nanko usedunyelwa likhanda. Akasazi ukuthi iyozala nkomoni
nanko uThemba usebuya ngendlela eziphansi emheha, kambe imali engaka amthumezele yona. Umholo kaMathuthu sala phansi kuyo nxa sekuqathaniswa. Useqala ukumkholwa uThemba nxa esithi ule mota njalo unothile. Akasaxoxi kangako khathesi, ngeke utsho ukuthi ngumuntu oqeda kufakwa indandatho yesethembiso. Phela indandatho iligugu kwabesifazana abanengi. Ilanga selilungela ukuginywa yintshonalanga, selitshintshile lombala selibomvana. Abasebenza ngempelaviki sebetshayisile njalo imitshova ibathwala khona egodini isiyabakhafula ngezindawo zabo emalokitshini. UMathuthu lomndeni wakhe bakhethe ukubamba imota ethwala bona bodwa ukuze iyebatshiya emnyango wendlini kwazise kabafuni ukuxokozela kwasemitshoveni. Mancobe, ngiyabonga kakhulu uthando lwakho. Ngifisa ukwenza idili elikhulu. Ngibize bonke abaseduze lawe, ikakhulukazi abazali bakho. Ngibabonge ngokungizalela wena. Uyisibusiso esikhulu kimi. Kususa uMathuthu. Mathuthu, yazi ngilesithule ngilapha. Angikakholwa ukuthi indandatho ungifake yona ngempela. Kungathi ngiyaphupha sibili. Ngiyabonga. Uyindoda emadodeni isithandwa sami. Ngicela ukukuqabula. Uphendula uNakasibongiseni eqabula indandatho esemunweni aphinde aqabule uMathuthu emlonyeni kuze kuhawukele lo mtshayeli ayithenge esithi, uthando lwenu siyalubonga sihlobo. Lenza lathi sizihlole ukuthi senza kuhle na kwabethu. Ngithathekiswa indlela eligqoke ngayo lo mntwana. Kuyabukeka lokho. Zitholakala ngaphi lezi mpahla ezifanana kanje? Ngiyabonga kakhulu mtshayeli. Lapha ngazila amalanga 10 ngisenhlane. Ngaphinda ngachitha igwayi kanye lotshwala besintu phansi. Ngibiza zonke izithutha zakithi. Ngemva kwalokho ngavezelwa ichachazi elahle lathumba inhliziyo yami unaphakade. Impahla lezi sizithungise elokitshini. Kukhuluma uMathuthu babobotheke bejeqezana loNakasibongiseni. Kwakuhle lokho. Liyathandana bantu benkosi. Umona kangilawo. Sengathi kungahlala kunje. Kuphendula umtshayeli esebalahla esangweni lendlu abahlala kuyo. Bathi bengangena endlini uMathuthu athwale uSibongiseni athi usesiyathenga izinto zakhe akhohlwe ukuzithenga edolobheni koThiyela. uNakasibongiseni asale ethola ithuba usesecingweni khathesi loThemba utshinga esithi, Themba, uzaphuma nini empilweni yami? Kungani ufuna ukubhidliza umuzi wami vele? Ngingumfazi womuntu futhi ngalotsholwa, uyezwa? Kangilandaba lokulotsholwa kwakho mina. Ngilendaba lendodana yami kuphela. Uyabazi yini ubuhlungu okungabuquthi ubuthongo usesaba amaphupho amabi? Ukhulu ungithwalele amagabha avuzayo. Ngakho kumele ngenze okuqondileyo. Kambe Themba, ngicabanga nzima kangaka ngenxa yakho. Angila mntanakho mina, lo ngokaMathuthu futhi ngicela ugcine ukungitshayela lamuhla. Zwana noSithelo, sonke siyakwazi ukuthi uthando lwethu alusoze lwaphela. Uyakhumbula sisagijima emgwaqweni yaseMakhandeni? Uyakhumbula futhi mhla ngikukhipha ubuntombi? Wangiluma inxeba lakho kaliciji. Ngiyakuthanda Nozi, njalo siyofa silahlane. Akusensuku zatshwala ngingakuthathanga kulowo dwayi ohlala laye. Anxaphe uNakasibongiseni qede avale ucingo lapho esizwa uMathuthu evula umnyango. Selitshonile ilanga kuphekwe okwakusihlwa. Injabulo igijima kuye yonke imithambo yegazi likaMathuthu.
Liphume langesonto abanengi kabayanga emisebenzini ikakhulu abasebenzela uhulumende. UMamathe ukhona koBulawayo ufike izolo njalo uvakatshele ukhama wakhe. Balele becabange ukuyavakatshela koMathuthu. Bafike ngezikhathi zokudla kwasekuseni. Awusabonwa Khama, kungathi ngakuxotsha lapha. Ngibonge kuMamathe okwenze waze wafika. Banjani abanye ekhaya mama? Lo nguNakasibongiseni, nguye umama wezibulo lami. Kususa uMathuthu sebenatha ohwithayo. Ahubule kancane abe eseqhubeka esithi, Mancu, lo ngumkaKhama. Bengingakhelane labo ekhambe la esengisenyanya khona ngenhliziyo yami yonke, kodwa laba kangibenyayi. Siyathaba Mathuthu, wathatha sibili khathesi. Lumfazi muhle futhi ubonakala loba enyathela ukuthi ulobuntu, hatshi uMaSibanda obethule lezinengi. Ugogo wayelokukhuluma ethi ungamthembi umuntu othuliyo ngoba uyingozi. Ngiyabonga Mamathe. Ungaphi yena uMaSibanda lemidlwane yakhe? Ngithemba sewabuya uyise wabantwana njengoba ngamkhulula ngaze ngaxotsha izinto zakhe emzini wami. Kunzima ukamama lowana. Kuthiwa wathathwa ngenye indoda, abantwana wabapha ugogo nakadamu. Uyise wabantwana kakaveli. Ngabona usesiyadinga abanye. Kutsho uMamathe eseze ekhuluma langezandla. Unondindwa womfazi, kangifuni lakumbona phansi kwami. Lesiyana esiloyayo sivele siyathanda ukuzithenga indaba. Mhlawumbe sifuna ukusebenzisa abantwana ekuloyeni. Musa bani esilawo owokugcina abantwana singabazi? Kunzima. Wawuzithezele ulenkume lawe. Siyabonga ngoba wavuleka amehlo kusasemasinyane. Abanye bayagcina abantwana okungayisibo babo baze bafunde baqede. Ubone ngoyise weqiniso esebalanda. Yizo izinto ezibulalisa abafazi zona lezo. Kuthiwe amadoda yizinja. Uqhuba uMamathe, letiye isimenza azigobhoze. Baxoxe kakhulu. uMamathe atsho lokuthi uSibongiseni umfuze wamqeda uMathuthu. Kumkhukhumalise angathi lunwabu olunyatheliweyo lokho uMathuthu. Usezitshaya isifuba ngamandla kanti uNakasibongiseni uthi lala lulaza sikwengule. Isahluko sethu 8 siphelela lapha. Wena nje cofa ulike, comment, ubusushare. Lokho kuyawujabulisa umoya wami bese ngikubalela futhi isahluko esilandelayo ntambama. Okhulumayo nguPhathisani wakoDube. Ngiyalithanda ngothando lukaLove.